kunolunye udaba engifuna ukukhuluma ngalo engilithunyelelwe ngiyinsizwa yasemzimkhulu ngeke ngalibhala ku Facebook. Insizwa le emzimkhulu yakwaMahlaba isibongo isegolo ngokutohoza. Lensizwa ingamunye ingabanye abantu basilandelayo la ku YouTube na ku Facebook and all that. Lensizwa mayichaza ithi ngo 2023 ngo 2023 yathola umsebenzi eGoli. Yasebenza yayisiyehla ngoDisemba yaya emakhaya ngakubo emzimkhulu. Ithi mayifika ngakubo emall isanda kufika nje yathi isemall uthi wabona intokazi enhle nje wayithanda. Wayilandele yangakubo. Wayilanda yangakube emzimkhulu not esigodini so ubona intokazi yangayazi. Hayi mayithola ke uthi kwasho uthi wayibona sekuntambama. Uthi mayethola bese afika akhulume nayo. Ayithande nje lentokazi. Ayithande. Uyabona ke thina abantu besilisa siyakwazi ukuthanda umuntu wesifazane ngendlela engajwayelekile nje uzizwe sengathi uyamthanda ubunayo intombi. Ngoba kusona ngisho ukuthi uthanda umuntu kakhulu intombi esuke ingekho sikikhona. Ithi lensizwa yamthanda lo sisi yavele nje kwasho sekulate ntambama. Yafika yakhuluma naye yasho ukuthi ichazekile yayisicela inamba. Nenhlanhla lo sisi wayinikeza inamba. Ithi ke yamshela idezi imfonela ke. Uthi umfo kaMahlaba uthe mayisesegoli around March 2024 yavuma lentombi yathandana naye. So ke sebeyaxoxa ke mayichaza ukuthi lentombi uyithole nje ingenzi lutho nje. Shuthi impilo yayibimile nje. Ingenzi lutho nje ngeke iyenza empilweni. Uthi ke yena umfo kaMahlaba unama sim card awu2. WhatsApp ngenamba ezo2. Unokushuthi no WhatsApp abawu2. Lokhu ukuthenga ifoni WhatsApp ngayo bese uphinda uthenga enye uphinde nayo WhatsApp ngayo. So uthi bese eyibuza lentokazi ayicele lentokazi ukuthi imvakashele eGoli ngo 2024 ivume shuthi last year ivume lentokazi bese ifakile imali inyuke ezeGoli. Mayize eGoli uthi bese ibuza ukuthi yini othanda ukuyenza. Bese lentokazi ithanda ukwenza ama truck, ithanda ukudrive ama truck. Hawu thanda ukudrive ama truck ithi bese ethi ungawadrive ama truck ithi iyathanda nje ayikwazi ukushayela kodwa iyathanda. Bese vele eyenzele lenazi akhiphe 9000 ayenze license. Shothi uyenzele code 14. Ayina ngempela iwenze ufaile ucode 14. Ithi mayufaila bese uthi bese mayisiufailile bese iphindi yehli iyekhaya ayehlisi ekhaya bese iba nokum-avoida nje yabo yini uba nokum-avoida bese bona yena ukuthi hayi kushuthi inamahloni yokuthi ukhipha imali yafika yafeyila kanti ufeyila phela kwanoma ubani. Uthi lensizwa hayi ngimtshela ukuthi hayi nokufeyila kwanoma ubani nami ngafeyila ngiqala ukwenza license nomunye uyafeyila nobani uyafeyila. Uthi aphinda ikhiphela u3000 ayiniketha yobhukha ngasabusha. Ihambe yobhukha iwenza ama lessons kodwa ke noma engasezokulingana phela obisiyazama. Uthi ke ayibhukhele ebese iyayithola ilicense yayo. Igcina isiyithola ilicense lentombazana. Uthi bese ijabula ke ijabule wele ke uyazi ukuthi umuntu mayesanda kuthola ilicense akathe ethola ilicense bese shayela. Still usazostrugglisha ufuna umsebenzi kufuneka i-experience and all that. Uthi ke umfo kaMahlaba ebese mayisiyithola ilicense lentokazi ijabule ebese ke yehla ke emakhaya bathandana uthando lwabuluhle. Uyazi ke umuntu mayesanda kuthola intombi entsha
omunye ugcina khohle ukuthi khona intombi ekhona endala ngabe umama wengane abanye nje banjalo. Uthi ke bese mayisise emakhaya bese ithi icela ukwenza ama-ends nekusho native study from N1 to N6 ebesethi uthi besethi ayinyuki izegoli izowenzela egoli bese ithi yona ayicela ukwenzela ngasemakhaya shuthi khona indawo yokufunda la ngasemakhaya. Uthi umfo wamahlaba besethi mayithi ucela ukuthi ayinyuki izegoli izowenzela egoli. Uthi besithi sazocela koSisibayo ukuthi iyena egoli noma ingayi. Kodwa ekuqaleni ngesikhathi eyicela isazokwenza license eyicela izegoli besanda kuthandana nje. Ayikazi ikhulume ukuthi isazocela koSisibayo yavele inyuka nje. Phela futhi umuntu omdala uthi yavele inyuka nje. Kodwa this time isithi ngizocela koSisi. Uthi wathi lona hamba ucele koSisibayo kuze uthi bathini. Uthi ngakusasa yasimtshela ukuthi hayi oSisi banqabeli ukuthi nginyuke ngezegoli. Kungcono ungenzele ngiwenze khona ngala emakhaya wena uzokhokha nje bese ngiwenza khona ngala emakhaya. Uthi umfo wamahlaba bese uthi bese itshela ukuthi ngeke akwazi ukuthi ayikhokhele ile kude kungcono kube la eduze. Uthi wathi mayisho njalo avele amblocker le ntombazana. Uthi mayimblocka angithi unamafoni awu2 uyamblocker kulena enye ifoni. Uthi uya WhatsApp yena ngale. Uthi mayese save number yayo ngapha ngoba vele wayinokuxoxa nayo kulena enye ifoni. Uthi manje ngiyabona ngalalo umuntu akasabhaleleka akasenze kulutho sengiblockile akasafoneleki. Uthi wayesebenzisa lena enye ifoni. Uma ngisebenzisa lena enye ifoni hawu ngibona umuntu upostile la kuma status. Uposta indoda yakhe unendoda yakhe. Post unendoda yakhe la kuma status bajabula uyabhalela indoda yami yabona indoda yabona bajabule nje uyabona. Uthi wayesexake ukuthi hawu lo muntu lobathi ethandana nami lesi sikhathi sendoda sesikanje uyabona uyabhala uyabona nje ukhombisa ukuthi all along nje ba right ba happy nale ndoda. So wayese ngenxa yokuthi umuntu olandela izinkulumo zethu uthi wayesethula nje wangasho lutho wabe sesibhalela lolu double share. Into yokuqala beyibuza yona ukuthi lo muntu lo ngoba de busy naye phela ngoba de menza license nani behlala ngisho egoli indoda ubethi ukuphi endodeni ubethini nje endodeni ngoba phela ubengafoni ubengenzi lutho lo muntu behlale bendawonye. Uthi ke waxakwa yilokho ukuthi okushuthi ngesikhathi indoda ibusy yena ebusy ngamanye amazwi uthi ngesikhathi indoda isandla kuthola intombi izikhohlo umuntu wesifazane esuka ithandana naye ngaleso sikhathi nomuntu wesifazane kuyamenza ukuthi mayithola indoda entsha azakhohlwe indoda noma basuke bengehlukene azakhohlwe le ndoda evele isuka ikhona endala. So ke besifisa sishare lolu daba lolu lokuthi after seyifundisile le ntombi ilicense wayenza ilicense uyafaila waphinde wayiphinda futhi yaze yaphasa. Uthe mase kufanele ngoba ilicense yayenza egoli ihle naye ithe isifuna ukwenza ama-ends manje ifuna ukwenza ingekho kodwa ingahleli naye okucaca ukuthi uyayifuna ukuhlala nale yandoda ibe yenza ama-ends ihlezi nendoda yayo ebefaka imali yena wakunqaba lokho. Uthe mayiqeda ukunqaba lokho yayisiyamblocker yayisiqhubeka ipost indoda yakhe indoda yayo kanti yena uzobona kwenye number kwenye ifoni leyesibili ayayiphatha. This is very interesting. Ngoba omunye ongasilandeli ezindabeni zethu sizenzayo omunye nje ngasilandeli engathi mayidibana engathi mayidibana nesimo esinje bese kuba khona akwenza ngeke ngakhuluma ngodaba lwensizwa yasoLundi naye yafundisa intombi yayo yenza inursing balibona abanye lolu daba salibhala Facebook. Yafundisa intombi yayo yenza inursing egoli nayo lensizwe beyifunda enza iB.Ed. Uthe mayisithola umsebenzi intombi
kuthe mesithola umsebenzi bese behlala ndawonye. Insizwa ke le itoholele eyayenza ngalo umsebenzi yayisebenza eGoli laphela, kodwa intombi besiqedile ukufunda. The intombi mayisithola umsebenzi eThekwini emshiyeni ngoba yayenza inursing, sebehlala ndawonye yavele yameet intombi kade siyimithiswe ngalixoxa lolu daba kade siyimithiswe emsebenzini. Leyo insizwa yahamba yothenga isibhamu ehostela kwaMashu. Yathi mayidubula intombi, yathi mayifuna ngoba yayithi izodubula intombi, le intombi yayikade isebenza ebusuku, yahamba izothenga isibhamu kwaMashu, yabuya yalinda intombi endlini. Yathi mayingena ekuseni intombi uthi mayithi uyayidubula, uthi wabona sekumi ugogo wakhe ongasekho la phambi kwakhe, kwama nomkhulu wakhe ongasekho la phambi kwakhe mayifuna ukudubula le ntombi, ngoba isibhamu wayesesiphethe ethi uyayidubula. Uthi akazi ukuthi kwenzakalani, ngalixoxa lelo daba. So mase sikhuluma naye ke lo mfo, uthi yena wayesekhohliwe not khona ekuthiwa i-MC Menzisto, khona umuntu okuthiwa u-MC Menzisto uhlale ekhuluma ngendaba zasejele. Kwathi makuthi ngoba wabamba i-message kaWhatsApp ukuthi intombi yoba imithiswe umuntu osebenza nayo. So ke abanye bethu mase kodwa kubuya ngesigameko ukuthi sigakanani. Abanye benele bengathola ukuthi isigameko sikhulu, avela ukukhohlwa nokuthi khona into ekuthiwa transformation live, akukhohlwe nokuthi khona into ekuthiwa MC Menzisto ekhuluma ngayijele, azamkhumbule after. So it's very interesting ukuzwa, noma I'm very glad ukuzwa ukuthi abanye kuthi mayiqhamuka izimo enje bese bekhumbula ukuthi yazi kunomfo uyayikhuluma ngeinto zasejele, engathi mangigeje manje, ngoba kuba ukugeja nje ukukodwa, ukuthatha isinqumo nje, ugeja nje kanye uthola ukuthi usugejeke. Ukugeja kwakho ke sekuyohamba nawe unomphelo, sekuyokuhlupha impilo yakho yonke. Ngoba usuwaboshwe ingane kwethu, musuku waboshwe uhlupheka impilo yakho yonke nje. Yabo nje mina ngisene criminal record, ngibhizi nami ngiyayizama, ayikho lula. Ngiyazama ukuyikhansela namanje ayisuki, ngiyazama ukuyikhansela namanje ayisuki. So ke abanye sebazi bayeka baphila leyo mpilo yokuphila ne-criminal record nje. Abanye baze baqashwa ngama-private sector. Khona nje umnye usisi engiyaye ngakhuluma ngaye, naye waqashwa i-private sector, bafika yitshena ukuthi but ngine-criminal record, but hayi sizokuthatha ngoba wena sewazi kangconywana ukunomuntu ongazange aboshwe, wena ngoba usokwaboshwa sewazi kangconywana. So ke bengifisa ukudlula kuleyo ndaba. Siyabonga kakhulu.